13 to 18. Matthew chapter 16 verse 13 to 18. So ngokuqala nje ngokuhamba empilweni nisahamba kukhona imibuzo ezovela empilweni zenu. Khona izinto ekumele usiphendule uthanda ungathandi. Ngoba uma sozaliwe uvelile emhlabeni khona imibuzo ezovela. Njoba ukhulu sesikolweni mntana esikole ukuthi ngifundelani. Mawuvuka ekseni uthi uye esikoleni manje ungabe ufundelani? Umbuzo loyo. Omunye umbuzo ukhona ukuthi mangiqeda ukufunda i-high school or ngiqeda umsebenzi ngifuna umsebenzi onjani. Omunye uyazibuza noma sekaqedile isikolo ngishade nobani. Khona omunye namhlanje uzibuzile ngidleni for i-breakfast. Khona omunye uzibuzile ukuthi ngigqokeni namhlanje liphi i-shirt, ziphi icathulo. Imibuzo lehlale sizibuzayo impilo ihleli nemibuzo. Kodwa kukhona umbuzo wodwa ekungeke sikhone ukubalekela. Umbuzo lona ulona sothola kule ndaba lena esoyifunda namhlanje. Ubuzwa uJesu uthi nina nithi ngingubani. Umbuzo loyo umile. Lo mbuzo lona ufika kule hloko lesu uJesu sekabafundisile abafundi bakhe, bambonile ngendlela afundisa ngayo. Bambonile nangemilinga yenzayo. Manje uJesu ubaletha kwenye indawo ukhuluma nabo. Lithi iBhayibheli mawulifunda le ndaba le mawulifunda endaba kuLuka. uLuka uthi uJesu sekaqedile ukukhuleka. Wabuza abafundi bakhe lo mbuzo. Wabayisa kwenye indawo wabuza lo mbuzo lo. uJesu ufuna lo mbuzo lona uphenduleke ukuthi sowazi ukuthi kungani kumele afe. Ngoba ngaphandle kokuthi lo mbuzo uphenduleke angeke sazi ukuthi ufeleni. Ngaphandle kokuthi lo mbuzo lona uphenduleke uyashawa lapho uyakhafulelwa angeke sazi ukuthi why lokho kwenzakala. Ngoba lo mbuzo lona awubuzayo awukaphenduleki. Yingakho bekumele amisa abafundi bakhe sekayenze konke. And mawuyifunda le ndaba lena mawuzofika la ku16 before ufika la ku16 uJesu bekabathatha alokazama ukuthola indawo azoba nabo bodwa abatshela akhulume nabo abafundisi. Kodwa makathi usithola endaweni yokuphumula evalekile uzobona abantu sebeza. And uJesu akaza axoshe umuntu. iBhayibheli lisho kanjalo. Uthi loyo naloyo zakimi angeke ngimlahlele ngaphandle. So uJesu azama ukubalekela iquku zabantu. Wagcina itholile indawo. Kodwa indawo lena ithola khona ayikho into uJesu ayenza ngemistake ngoba uJesu uNkulunkulu. Amen. Uya kule ndawo lena bathi kuseKhesira Filipe. Indawo egcwele ithixo. Yingakho le ntshuma namhlanje manginika ititle yakhona ithi ukuvuma okukhulu phakathi kokudideka. Ngoba le ndawo uJesu asithola kuyo nabafundi bakhe indawo egcwele uNkulunkulu. Baleyo ndawo indawo egcwele ukudideka uJesu baletha kuleyo ndawo leyo. So bengicela nje siphakameni sifundeni izwi kaNkulunkulu. Kungani siphakama masifunda izwi kaNkulunkulu? Ngasho ekuqaleni njengoba ngizile singabantu makungena isidumbu somuntu ofile saphakama sihloniphe. Makuphuma umakoti yashada saphakama simhloniphe. Kungani singahloniphi izwi kaNkulunkulu ophilayo? Ifundeka kanje ngokuMateyu chapter 16 verse 13 to 18. uJesu sefikile esifundeni saseKhesariya Filipi wabuza abafundi bakhe wathi abantu bathi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye bathi nguJohani umbhapatisi, abanye bathi nguEliya, abanye bathi nguJeremiya noma ungomunye wabaprofeti. Wayesethi kubo nina ke nithi ngingubani na? uSimoni uPetro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula kuye wathi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akwakumbulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini. Nami ngithi kuwe wena unguPetro phezu kwaleli dwala nyakulakha ibandla lami amasango aHadesi awayi kulihlula.
Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, yizwi lakho leli siyacela ulitshale inhlizweni zethu. Ngicela ungiphe ukucaca, ngisanika abantu bakho izwi lakho. Usiphe sonke ukuhlakanipha, usivula amehlo kamoya ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Singahlala phansi. So njengoba le ndaba lena sesifundile, ngifuna sibone sodlula kuma point ayi3. Eyokuqala ithi imbono edumile ngoJesu. Eyobisi2 isivumo esiphakeme. Eyokugcina ipoint isambulo esibusisiwe. So masiqale ngalena yombono odumile, imibono edumile ngoJesu. Masicala la indaba ithi uJesu esefikile esifundeni saseKesaria Filipi wababuza abafundi bakhe wathi abantu bathi indodana yomuntu ingubani na. So masicabangele indaba uJesu abaletha kuyo labantu labo. uJesu uthatha abafundi bakhe ubayisa kule ndawo leni enothixo bonke. Masibheka kule ndawo leyo khona abantu abafuna abantwana beze bazokhuleka kulabo thixo. uJesu uthathe labantu labo balethe endaweni yabantu abathi sifuna imali, sifuna imvula. Bakhulekela imvula. uJesu baletha kulabo thixo. uJesu ubalethe endaweni yabantu abakhulekela ukuthi kumile ukudla, mabatshala kumile bayokhuleka kuye. uJesu baletha endaweni abathi amasango aseHades, kulapha abantu bebanikela ngezingane zabo ukuthi bathole inhlanhla baphile. uJesu ngakagama ubaletha kubo bonke labo uNkulunkulu abayenzwe ngezandla zabantu. Abafundi bakhe abayiqondi ukuthi wayenza lo, and noma babuza lo mbuzo ubabuza phakathi kwalabo uNkulunkulu. Kodwa ubheka uJesu still basamcompare nabantu. uJesu uzama ukubabonisa ukuthi akafani na wonke umuntu. Nayizwa. So uJesu masibhekeni lana ukuthi uJesu ucala uthini kubo. Uthi uJesu masekafika kule ndawo le phakathi kwalabo uNkulunkulu labo. Uthi uJesu abantu bathi indodana yomuntu ngubani. uJesu ufuna ukuzwa ukuthi imibono yabantu ithini. Because wonke umuntu unombono ngoJesu. Not today khona umuntu ozothi hayi mina ngiyakwazi ukuhlabela abaphansi kodwa neBhayibheli ngiyalifunda uJesu ngiyamthanda. Umuntu uzombuza athi hayi mina uJesu idlozi lami elikhulu. Umuntu wamadlozi wami elikhulu kodwa. Sonke sinombono ngoJesu. Kodwa lo mbuzo lona kumele usuphendule kodwa uqala la uJesu uthi bonke abantu emhlabeni bathi ngubani. And ngiyazi nani la manifunde esikolweni bakhona abakhuluma ngoJesu. Khona bathi hayi uJesu mhlambe umuntu nje bekalungile. Into right leyo kodwa useduze. Awukho useduze kodwa awukafinyeleli eqinisweni. Mawuzothi uJesu umprofeti khona amaSulimane ahamba la endleleni agcoke zonke le impahla zabakhuleko. Mangabuza bathi bani uJesu bazothi uJesu umprofeti. Umunye wabaprofeti. Nama wasaba bazothini akusiyona indodana kaNkulunkulu kodwa udali uJesu isidala. Wonke umuntu nombono ngoJesu. Kodwa sithini baseduze kodwa bakafinyelele eqinisweni. Kodwa ukufikelela eduze akusinto ezokusindisa. Amen. Na understand lento engishoyo? Mangafika ukufana ukuthi ufikile emanzini, mawuceda waphuza uyajika. Because bonke lezi zinto abazozisho nabafundi bakhe baseduze. Kodwa abakafika eqinisweni ngoba uJesu ufuna ukubabuza ngoba ichuthi uJesu ngamagama uyazi ukuthi khona abakhuluma ngaye. Khona sebambize ngedemoni nabakhumbula baFarisi wathi aqeda ukusindisa umuntu bathi ubasindisa ngoBeelzebub. Inkosi yamademoni. Khona bambiza ngedemoni. Kodwa uJesu uthi mina nabafundi bami nahamba la. Ngitsheleni bathina abantu ngami. Izwana baphendula bathina abafundi bakaJesu. Baqala ukuthi abanye bathi uJohane umbhaphatisi. Masikhulume ngoJohane umbhaphatisi. Wabe bathi uJohane umbhaphatisi. uJohane umbhaphatisi wayeshumayela ivangeli loguquka. uJesu bekashumayela naye ivangeli loguquka. Bekangashumayela ivangeli ehlukile. Ingakho bathe amhlamba uJesu lo. uJohane yini yenye bekayenza. uJohane bekabatshela abantu amanyala bawenzayo. Amaphixipixi bekawabheka emehlweni athi uyiphixiphi. uJesu bekayenzani bekabebiza izinyoka. Nayizwa. So babathathu bathe maybe uJohn umbhaphatisi. Mayifunda ku14 khona la mayiqala ku14 verse 1 uHerod makezwa ngoJesu uthi ingabe uJohane umbhaphatisi ovuke kwabafileyo.
ngoba bona imanga zika Jesu. So into le beyipophile ukuthi uJesu maybe amhlawumbe uJohane umbhaphatisi. uJesu bekashumayela umlayezo owodwa lo bushumayelwa uJohane umbhaphatisi. Kodwa mele kuhlukanisa uJohane noJesu. uJohane wathi nali undlu kaNkulunkulu. Wathi angiyena uKristu mina. Wasikhulumela ngakho umlomo. Wathi mina ngiyena uKristu nali undlu kaNkulunkulu elithatha izono. Nayizwa. So nasayibona la ukuthi uJesu uzamubabonisa ukuthi kanizameni futhi. Bathina abantu. Obani bathi mhlambe uEliya. Yini waba ngathi uEliya? uEliya bekayenzani? uEliya umunye wabaprofeti bekavusa abantu abafile. Angisho? uEliya uye lona bekamisa imvula. Babona uJesu wahamba phezulu kwamanzi. Babona uJesu amisa isivunguvungu. Bacabanga ukuthi amhlambe lo omunye uEliya. Ngikhumbula ukuthi mele singakhohlwa. Ngifuna ukuthi njengoba ngilo ngikhuluma, ngikhumbule indawo abakuyo labantu. Ngikhumbule labaNkulunkulu abakhona. Ngoba into eyenzakalayo uJesu uzama ukubatshela ukuthi ningicompare nabantu. Ngiyenza izinto laboNkulunkulu abaclaim ukuthi bazenza ngizenzile. Ngoba khona umama bekayopha 12 years. Thuthi lo muntu bekanenkinga bangathola abantwana. Ngimsizile. Kodwa nabazokhulekela uNkulunkulu onganamlomo ongezwa. Onomlomo kodwa akakhulumi. Unendleba kezwe, unamehla akaboni. Uthi niloko ngikhulekela imbewu, mina ningibonile nginiphi isinkwa. Kodwa ngizongicompare noJohn. Nayizwa le ndaba le. Khona abazokhulekela ukuthini? Bakhona abakhulekela imvula. uJesu uthi ngibonile ngihamba phezulu kwamanzi, ngibonile ngimisa. Bonke labantu abaclaimana, boNkulunkulu baclaima mina ngilonto leyo, ngizenzile lezo izinto lezo. Futhi uzama ukubatshela ukuthi ngiphezulu kwabo laboNkulunkulu abala. So ngitsheleni equal yami. Ubabuza lo mbuzo, uthi bathina abantu. Bathi hayi maybe uEliya uyenzana, umunye uEliya omunye ebekumele afike, umalakhi uthi uEliya kumele afike ngaphambi kokuba uJesu afike. Kodwa uJesu uyikhulumile ngoba uzoyikhuluma saphambili. Ku 16 ku 17 uzokhuluma nabo ukuthi no uEliya ufikile, ufike awuJohn umbhaphatisi. Azange bambone bambulala njengoba bazobulala indodana yomuntu. Nayizwa uthi uJesu angiyena uEliya. Kanphindeni futhi bathina abantu. Bathi amhlambe uJeremiya. Bagesa. So uJeremiya yini ayenzile uJeremiya? uJeremiya yini ayenzi efana noJesu? uJeremiya bekakhalela iJerusalem ukuthi iguquke. Kodwa noma uyifunda la uJesu uye wakhalela iJerusalem ukuthi iguquke. uJesu wakhala ibona iJerusalem ukuthi iyahamba. Uma uyifunda lapha kuLuka 19 uyakhala uthi Jerusalem Jerusalem, ngazama ukuthi ngikusondeze kodwa awungifuni, wabulala abaprofeti. iBhayibheli alisho uma uyifunda ngezulu ukuthi uJesu walila. Uthi abantu bezwe walilela iJerusalem. uJeremiya loyo. Yingakho bathi mhlawumbe uJeremiya lo. Kodwa umehlo uJeremiya bamenzani kodwa? uJeremiya bamfaka emgodini. Azange bamfuni. Yingakho basho ukuthi mhlawumbe uJeremiya lona ofikile. uJeremiya mele sikhumbule bekakhuluma izwi likaNkulunkulu. Bekangasilona izwi likaNkulunkulu. uJesu yizwi likaNkulunkulu. Nayizwa umehluko ukhona kuJeremiya noJesu. Amen. Bathe bazamile bonke uthi bathini? Bathi ngubani? Bathi meko umunye wamaprofeti. Umunye wamaprofeti ayi-final guess le. Uthi manje phela sesahluleka ndoda. Sesikhulume ngabo great. Sesiphelelwe manje. Meko umunye wamaprofeti wena sitshela mhlawumbe ukuthi ubani. uJesu uzizwa zonke lezi zinto lezi. Into esizwayo ngale impendulo abamnika zona uJesu zihloniphekile. Na understand ngoba labantu laba abamenshiniwe la abantu abahloniphekile. uJeremiya uyahlonishwa. uJohn umbhaphatisi uyahlonishwa abantu. uElijah uyahlonishwa. Abaprofeti bahlonishwa. Babulawa kodwa bahlonishwa.
Should bahlonishwa should lento uJesu amtshela yona icompliment inhlonipho into futhi ekhona yamkhuthaza kushuthi bebamtshela ukuthi hey ndoda phela wena uJohn ba expect ukuthi uzothe bafetha hey hayi no Elijah phela nimbeka nama heavyweight lapha nayizwa shuthi manje sangifikile lapho ushuthi basitsha ukuthi uJesu unjengathi abantu thina abantu phela abantu babakuncoma abantu emfundisi ushayile ukuthi angisifike bazalwane angishayile uJesu akekho lapho uJesu labantu laba bayakhuluma ngomhlonipha bazama ukumkhuthaza kodwa into ekumele niyazi bonke ba wrong njoba ngishilo baseduze neqiniso abakafinyeleli ngoba bazalwane singamthanda uJesu kukhona ukuthi umthanda uJesu kodwa ungamkhonzi njengenkosi nayizwa kukhona ukuthi uJesu simhloniphe kodwa singabeki impilo zethu phambi kwakhe kukhona abazalwane ukuthi uJesu sithi simazise njoba sazisa abazali bethu kodwa singakholwa into ayishoyo njoba abazali bethu noma nabo basithuma bakhuluma nathi singabafuni ikhona indlela ukuthi masibabheka sithi abazali bakho bayushiyela ukuthi ngiyabazali bambantwana ubheka umzali wakhe athi uyakuthuma uyenze ngathi uyayenza into kodwa ungayenzi nokuthi uJesu sakwenza lokho last time ngilana ngashumayela uLuke chapter 6 verse 46 kungani ningibiza inkosi kodwa ningayenzi lokho ngikushoyo kukhona ukuthi abantu bakwenze lokho uthi okay uJesu sengizwile ukuthi bathini ngizwile abantu abangithandayo ngoba abakhuluma ngami ngoba bathi imfundiso zami zibalulekile khona abantu abathi bayangihlonipha njengomprofeti khona abantu abazobakhotha namagama wami nayizwa kodwa abangikhonzi ngoba banankolo ithemba labo alikho kimi so balulekile bazalwane ukuthi sazi ukuthi inhlonipho ngaphandle ukuguquka akusinsindiso leyo singamhlonipha kodwa singafuna asebenze inhlizweni zethu leyo nto leya ngeke isifake insindisweni so phelela lapha esikhona so gcina umhlonipha yithi labe soba phambi kwakhe ngenye imini sithi sahlonipha Jesu athi kodwa zange ungikholwa angikwazi so njengoba sesibona la uJesu uyabatshela ukuthi ngiyanizwa ukuthi ngithini sabezwa abantu ukuthi bathini nina senila phambi kwami nazibona lithi sesiya ku17 sesiya ku15 sorry sebakhulumile ngoJohn uMbhaphatisi bakhulumile ngoEliya bakhulumile ngoJeremiah uJesu uyababuza kuverse 15 uthi wayesethi kubo nina ke nithini nithi ngubani nayizwa seyiba personal manje so uqala siboneni imbone edumile manje sesifuna isivumo esiphezulu ngoba manje uJesu sekafuna ukuthi kumele before ngiya lapha esiphambanweni before ngiyohlupheka before ngiyobethelwa before ngingene ethuneni ngingcwathwa before ngivuka kumele lempendulo iphenduleke kumele ningiphendule ukuthi ngubani and ngikhumbula zange babuze lo mbuzo asaqala ubayekile ukuthi bambone ukuthi asiprove ngoba zange yena abe angena afike sekathi mina yimi uKristu bafowethu lithi iBhayibheli nomndeni wakhe azange ukholwe abanye baze bathi bomndeni wakhe uyahlala nayizwa so manje sekahleli nabo laba kwabhekile boyi12 mabayi12 ukhuluma naye uJudas ngoba noJudas uyiphatha yalabo abakhona laba abafana nalaba abombona ngoba yena na unengqondo yakhe ukuthi mhlambe uyinkosi yaseJerusalem enkulu uzele ukuzobusa kodwa uyabona manje ukuthi hey hayi no sekushubile manje makhuluma ngefinal exam yabafundi yiyo yona le leni final exam ukuthi bafethu sesifikile manje 2.5 years sengiyegolgotha manje kumele niphendule lo mbuzo nina nithi ngubani bangacabanga leyo sindleyo thulekile abantu lokho bakhuluma hey uElijah ulobani uJesu balalele uJesu athule athi okay nina nithi ngubani
sengibabona bonke babheka phansi ngoba even impendulo ezophuma la kuPetro uJesu uzosho ukuthi le ayayiphuma kuwe ngoba kuyabonakala ukuthi khona isikhathi lapho ekele kathuleka khona bakhe basikhuphula kodwa masizweni impendulo kaPetro uSimon Petro verse 16 waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo mele sike sime lapho kancane bazalwane ngoba sometimes nasifunda amaBhayibheli wethu sashesha masifika kuleyo ndawo siyashesha ngoba kulana esithola insindiso yethu kumele sivume njengayo uPetro uJesu uthi wena uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo mele sibuze ukuthi kusho ukuthini ukuthi uKristu kusho ukuthini ukuthi uKristu kusho ukuthi wena ulo besimlindile ulona kuGenesis uNkulunkulu makathi ngizofaka ubutha kumbe yenyoka nembewu yomfazi nguwe lo bekhulunywa ngaye uwe lona uMose wathi ukhona umprofeti ozophakanyiswa ngaphansi kwenu ahambe nani anilide anifundise uye lona owathi noma uJoshua sekayolwimpi ayonqobela iIsrael yavela imambane yavela uJesu Kristu aphethe insabulo uye lo wathenjiswa bathi icovenant entsha izanikwa ngalona igazi lakhe lizochithe uye lona yonke lemithetho yaseIsrael ibhalwe ngoba ikhomba kuye uPeter kakhulumi lento lena nginyama iyabonakala ngoba uthi wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ngagama uwe lo besikulindile uwe amathemba wethu akuwe amathemba ayikho into engaphandle kwakho yonke into esifunayo ikuwe ukuphila kukuwe uyo lo Petro lokhuluma na ulozokhuluma uJesu sekathi mele nidle uma nifuna ukuphila mele nidle inyama yami niphuze igazi lami bahamba wathi nanhleleleni uPetro waphendula wathi sizoyaphi inkosi ngoba amagama ukuphila kuwo nayizwe uye lo Petro lokhuluma la othi lo Petro lona wena unguKristu kusho ukuthini mazothi uKristu kusho ukuthi ngagama sithi nguwe okhethwe uNkulunkulu nguwe ozosindisa abantu into uPetro ayishoyo ukhethwe uNkulunkulu uzosindisa abantu akekho omunye ngaphandle kwakho silahlekile iyeza iChristmas yiyo yona le uJesu yeza uthini uNkulunkulu uthini ngelosi uGabriel mayikhuluma noma wakho uMaria uthini lo uzoba indodana kaNkulunkulu uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo nayizwe izono lesono sisenzani bazalwane that's why kumele si understand even nesono ukuthi sisenzani isono sihlukanisa noNkulunkulu mele understand isono ukuthi sihlukanisa noNkulunkulu angeke uhlale noNkulunkulu akahlali nesono isono kumele sijeze isono kumele sife and again nawe kufa thina before kufa isono kuJesu kufa isono before kufa yena ngoba uyakwazi ukuthi sekuphelile uJesu uNkulunkulu mazoshaya mina nawe uqeda thina before aqeda isono ngoba thina siyisono ngoqobo lwasi nature yethu isono so makathi wena unguKristu usho ukuthi sesifinyelele sesifikile manje kuJesu othatha zonke izono zethu wena uzosindisa wena ulona ozoba umprofeti wethu ozosikhulumela uNkulunkulu ngaphandle kwaloko futhi uzoba umpriest angeke ubulala isilwane uyosikhulumela noNkulunkulu kuzofa wena uzothatha lakhe igazi ulise uNkulunkulu kusho lokho mawuthi uJesu unguye uMesaya unguye uKristu kusho ukuthini kusho ukuthi uyinkosi ezohlala ihlalo sakaDavide ubaba wakhe nayizwe so lento lena mele sibheke ukuthi uJesu uyi-fulfillment yamacebo kaNkulunkulu ngoba masibabheka ngalabo Abraham bebalindele yena nathi mase sibheke emuva sesibheke yena
nayizwa usho kanjalo lana so besibheka ukuthi kusho ukuthini ukuthi unguKristu manje kumele sibheke ukuthi uthini makathi uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo not just indodana kaNkuluNkulu khumbulani ukuthi bakuphi iThixo ziyaphila le Thixo ingakho kumele emphasize ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo ngoba le Thixo zonke lezi isifile kodwa ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo kusho ukuthini lokho akusho ukuthi uJesu wazalwa ngafika isikhathi bekhona isikhathi lapho uJesu bekangekho khona uJesu bekakhona noNkulunkulu from eqaleni malithi begotten alisho ukuthi begotten ngoba uzelwe kusho ukuthi from eqaleni bekanobaba asikho isikhathi lapho uNkulunkulu ayi1 uNkulunkulu makavela akaba uNkulunkulu awuNkulunkulu ngokwakhe uNkulunkulu awuyise ayindodana umoya ongcwele awukwazi ukuhlukanisa lokho awukwazi ukuthi hayi uJesu khona isikhathi lapho bekangekho khona uJesu azange aqala ukuvela makazalwa emhlabeni amen uJesu namakhuleka sekazohamba kuJohn 17 uthi ngicela Nkosi ngicela Baba nibe nalenkazimulo benginayo nawe before create umhlaba nayizwa so uJesu usitshela ukuthi dala khona liyathwaza utshela abaFarisi babafuna ukumbulala wathi ngaphambi kuAbraham abekhona ndikhona bathi awukafiki na u50 wena usijwayela nayizwa uJesu kusho ukuthi ngagama simakathi you are the son of the living God ngagama wena bowukhona eqaleni kusho ukuthi wena ulona ngaphakade ulona ongcwele ulona kumele sikubusise sikhonze njengenkosi njengoNkulunkulu into ayishoyo la phela ngikhumbula ukuthi lana le ndawo abakuyo ikhuluma ngeCaesarea Philippe mawukhuluma ngoCaesarea sikhuluma ngosiza labantwana usiza lana makazalwe makuphuma nje uyisimemezelo sokuthi izaliwe umntana wesiza bekuthi ukuthi umntana kaNkuluNkulu uzaliwe uzelwe namhlanje umntana kaNkuluNkulu abantwana laba amasiza bebaziwa nje ukuthi abantwana baboNkulunkulu so makathi lana phakathi kwabo kwendaba ebizwa Caesarea Philippe bekathi wena uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo ngoba laba oyise babo bafile nayizwa lona indodana kaNkuluNkulu ophilayo which means lona bekanempilo before aba nempilo emhlabeni laba banganampilo emhlabeni badaliwe lona kadalwanga nayizwa so mele siyazi lento le ngoba if lezi zinto lezi asisicabangi ngalendlela lena abazalwane ngomele sisifunde ngoba awukwazi ukuthatha uJesu uthi uMesaya kodwa akusindodana kaNkuluNkulu ngoba khona abantu abakholelwa lokho bathi uJesu umuntu lesikhathi abhabhadiswa waqala ukuba uMesaya lapho azange vele uqala ukuba uJesu makabhabhadiswa kodwa masivuma lento le kusho ukuthi uJesu akakhona ukusindisa ngoba umuntu ofana nathi unesono njengathi because masithi uMesaya kodwa akekho ngcwele akafani uNkulunkulu sithi umuntu ofana nathi unawo amaphutha futhi uyayenza ama mistake akakhona ukusindisa nangokuthi futhi sithi uJesu yebo ungcwele kodwa yena uMesaya ngakama sithi akakhona ukusimela akakwazi ukuba ummeli wethu ummeli uyedwa phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu uye kuphela phakathi waya kanjalo uJesu makabheke uNkulunkulu urepresenta mina nawe uJesu makabheke thina uveza ubuso baNkulunkulu kithi abanesono thina laba abanesono esiphile enyameni uJesu uyaziveza kithi uveza ubuso bukaBaba kithi manikhumbula thina iBhayibheli akekho umuntu ozobona uNkulunkulu ayenzeni aphile kodwa uJesu uveza ubuso bukaBaba kithi siphile uyasinika lokho kuphila nayizwa so kumele uJesu abe uMesaya uJesu kumele abe ngcwele kumele abe yilezi zinto lezi ngoba akakwazi ukwenza umsebenzi wokusindisa abantu if uyamhlukanisa
So kubalulekile ukuthi lo mbuzo usuphendule. Wena uthini namhlanje mawuhleli la? uJesu sawubuza nakuwe. Wena uthi ngingubani? Nina nila nse Orange Farm nithi ungubani? Because i-answer le ozoyikhipha yezokutshela ukuthi impilo yakho iphila kanjani. You understand? Because mawungabheka abantu aba-confused ngoJesu, impilo zabo zimahlakanisuke nazo confused. Angazi ke na notice lento leyo. Laba bathi mina uJesu ngiyamthanda kodwa nginomsamo kwami. Ubheka impilo yakhe vele ukuthi lo hayi no. Khona izinto ezingathi mzala la ekhaya. Bayibheka lento leyo. Bonke laba umuntu angahlakanipha abe nemali kodwa once wathola uJesu wrong, impilo yakho ibheka injani. Uzama ukuyenza yonke into ukuthi asije ukuthi ulungile. Uthi uJesu ngizokhuluma into enyanyisayo. Uthi uJeremiah makhulumana ngabantwana base-Israel. Ukulunga kwenu kunjengendwangu. Understand? Egcwele isidwekwe. Niphamisela uNkulunkulu. Nithi bheka Nkosi. Indwawo mhlawumbe uyisebenzisa etoilet uyithatha uthi ukulunga kwenu uNkulunkulu kunjalo. Mawucela uthi bheka ukulunga kwami uNkulunkulu. Ngaphandle koJesu asinawo ukulunga mina nawe. So uthola abantu abamconfusayo balwela ukuthi bafuna ukulunga ngokwabo ngaphandle kwalo Jesu. uJesu uzophendula masifundeni u17 ngoba lana sikhuluma ngani? Sikhuluma ngesivumo esiphakeme. Uthi waphendula wathi ubusisiwe wena Simoni ngokuba inyama negazi ayikwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Ngagama uJesu umtshela ukuthini? Petro, lento oyishoyo ayiphumi kuwe. Angeke futhi iphume kuwe. Umpostoli uPeter uPaul uyayikhuluma 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Uthi akekho umuntu ozothi uJesu uyinkosi ngaphandle komoya oyingcwele. Unless uJesu kuvula indlebe ukuthi umuzwe. Unless uJesu kuvula indlebe ukuthi umuzwe, angeke umuzwe. Unless umoya oyingcwele ukuvula amehlo ukuthi umbone uJesu, angeke umbone. Kodwa uyabuya nompostoli Paul uthi kodwa kumele abantu bazwe intshumayelo. Bathi basindiswa kanjani? Ngokuzwa izwi likaKristu. Bathola ukusindiswa. So uyambonisa uthi kuye lana sesiphezulu kwesambulo esibusisiwe ngoba uqeda ukukhuluma isambulo esikhulu. Uqeda ukukhuluma ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu. uJesu yamtshela ukuthi lokho oqeda ukusho manje busekile. Uthi uJesu mamphendula uthi ubusisiwe wena Simon Petro ngoba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Amen. So sayibona ukuthi uNkulunkulu ovula amehlo avaliwe. Kodwa uJesu akapheleli lapho. Uthi nami ngithi kuwe wena unguPetro. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Amasango eHadesi awayi kulihlula. So sibonani la sibona ukuthi uJesu ubanika isithembiso manje. Because lana sibona izinto ezithu, sibona ukuthi umuntu usindiswa kanjani, umuntu uhlala kanjani ensindisweni. Nayibona? Uyasindiswa, uhlala kanjani. Mina ngithanda uJesu kodwa ngilithanda isonto. Umquestione lo muntu. Kanjani. Mina ngiyakholwa kodwa Sunday ngizilayitela iTV ngibukela abafundisi bangibhora abafundisi bala elokushini. Lo muntu loyo kumele ningamfihleli nithi sisa ukasindiswa, Buddha ukasindiswa, insindisa uyazi. Ngoba uJesu uthe makuvela isambulo sokuthi ungubani wathi uzowakha ibandla lakhe. Ibandla leli lenzani? Yile lesigcina kuye. Ibandla lakhe yile leli lisivivinyayo. Ibandla lakhe yile leli elisinika izulu emhlabeni ukuthi sigcine simbona. Nayizwa ibandla lakhe kulapho sithola ifundiso zakhe. Ibandla lakhe kulapho esiguquka khona. So bantwana ningabhorwa ibandla, ningabhorwa ukuze bandleni inhlanganyele, ningabhorwa ukuhlala phansi kwentshumayelo, ningabhorwa ukuhlala phansi kogogo nabomkhulu abaseyihambile lendlela le. Ngifunde kubo. Akusubula lento eniyenzayo. Ukuhlakanipha okukhulu. iBhayibheli lithi lento umhlaba libiza ubula yiyo lephakamisa abantu.
kodwa le wena ositshe ukuthi isemhlabeni le abomhlaba othi hayi le ihlakaniphile iyo lezo kulahlekisa. Ungabi nokuhlakanipha kwasemhlabeni ba nokuhlakanipha kwezulu lokho unikwa uNkulunkulu. Ungabhorwa ibandla ngoba nangu uJesu la uthi kuleli qiniso nakamakhuluma ngeqiniso la makathi leli dwala lela kakhulumi ngoPetro ngoba khona abantu bathayi ibandla liphili lakho phezulu koPetro. Cha, uthi phezulu kwale qiniso lelo ukuthi unguKristu indodana kaNkulunkulu uzowakha ibandla lakhe. I-Orange Farm jobani la nakho phezulu kwesisekelo singuJesu Kristu, abapostoli yonke uJesu ukhuluma ngalo nabaprofeti uJesu ukhuluma ngaloko la. Akakhuluma ngokuthi uPetro manje sekuyinkosini uzongireplace. Kunebandla elikhulu emhlabeni abantu abathi khona uphopho omusha kumele uJesu ngoba la uPetro bathi uyo ozomela uJesu. Bathi ubusisiwe Petro ngoba lokhu uyamtshela ukuthi lento ishoyo iveze uNkulunkulu. Phezulu kwalento ishilo hayi phezulu kwakho, phezulu kwalento ishilo kwelule dwala lelo oceda ukukhuluma ngalo ngizowakha ibandla lami. So kumele thina singabantu sikholwe uJesu Kristu sibe bandleni. Ibandla elifundisa ngobani? NgoJesu Kristu. Nayizwa? So lento le ibalulekile bazalwane ukuthi singaba abantu abakhathalayo kuze bandleni. Ngoba ibandla lakho umfundisi. Khona umuntu ocabanga ukuthi hayi uathi ufikile la uzowakha ibandla. Akazakha ibandla. Never. Fika omunye umfundisi avula itende lapha sesiyawo lapha yana wakhile lapha ya. Uthi uJesu baningi abazofika bathi. Nayizwa? So ngicela ningaboni akusibandla. Igarage emoto le. Akusibandla leli. Nali ibandla libhekile. Amen. So umuntu uzositsho ukuthi hayi mina ibandla lami lela garage. Cha. Ibandla lakho nali la. Lapho ubhekene nabo lo hlele eceleni kwakho umfowenu, udadweni. And ngathi ukuthi lo hlele eceleni kwakho uphangi kwakho ukudlula udadu wakho umfowenu wegazi. Amen. Azi why? Ngoba ukholwa kuJesu Kristu. Labo zalwa nabo abakholwa. And uthi uyabheka anisakhona ukuphilisana nalabo ozelwe nabo. Kodwa labo abahleli nawe la nakhona numndeni. Amen. Why? Ngoba uJesu ulakhile ibandla. And uthini? Amasango waseHades awayi kulishula. Lebandla lela ngeke livala uSathane. Lebandla ngeke livala umuntu. Lebandla ngeke livala ubuthakathi. Lebandla leli uJesu umisile and uJesu uzoyenza sure ukuthi yilo libandla azolihlenga. Ngabona abasetown ithi yibo abazohlenga, nani izohlenga. Nani izohlenga. So it's important ukuthi uyazi lento yokuthi uJesu uKristu indodana kaNkulunkulu wakhe ibandla. Uyibandla. Akusi sliding door. Sayazi phela bathe bazalwane masinikeleni siwakhe ibandla. Angikho against ngicela ngathi lo baba lo uthi singathi no angikho against bazalwane umkhuleko wethu ukuthi uNkulunkulu anike iland. Ngikwazi ukubuild into ezokwazi ukuhlala kuyo niyenze kodwa ningayiconfuse nithi ibandla lethu. Yindawo ibandla leni ihlanganyela khona. Nayizwa? Umkhuleko wami ukuthi nibe independent ngikwazi umkhuleko wami lo. Ngifuna nibe lapho kodwa ngifuna nibe confused. Ngicale ngoba sibona abantu bayenza kanjani umuntu sekabambela into yenzomhlaba. Athi ibandla lami leli kodwa ukhuluma ngebuilding. Ukhuluma ngesakhiwo akakhulumi ngabantu. And akekho umuntu onebandla ibandla likaJesu. Amen. Ibandla likaJesu uyinhloko yebandla. Ebandleni unika abafundisi, unika amadikoni. Amen. Ukuthi bahola ibandla. So lento leni ngayikhohlwa. So sengivala umbuzo usamile. Ngiphathi kwithixo nonke la. Sonke every day samba phakathi kwithixo esifuna impilo zethu. Nayizwa amadlozi ayakufuna. Umntana uwile esikolweni bathe umntana ubizwa abantu abadala. Nayizwa. Ithixo lezanifuna.
ezinye ithixo zenu imisebenzi yenu. Yes. Abanye abekho enkonzweni namhlanje bayikhulekela le misebenzi. Kodwa bekho la namhlanje bakhonza le misebenzi. Abekho enkonzweni. Abekho ebandleni. Nayizwa? Ngikho against ukuthi babe nebala kodwa ngitsho ukuthi iSulimani mangaye kumlungu wakho ukuthi hey mina umlungu ngo12 ngiyokhuleka baba Friday. Laphuma manje iSulimani. Wena uhlulwa yini ukuthi mlungu Sunday angisebenzi. Nami ngisawuhlanganyela. Nathi sigcine sihloniphe wonke lamaSulumani kodwa nina nithatheni inkolo kancane. And thina uJesu azange iBhayibheli alisiniki opinion alisiniki choice. Ningayekeli ukuhlanganyela. Icommand leyo. Akusi ukuthi ngicabanga ukuthi inhlangano once a week. Hayi ithi ningayekeli. So mazoyitreat ngathi option akusi option into ya Sunday mawumzalwane. Yi must. Indlu yakho if inabantu abahleli wena ulana wrong. Indlu yakho kumele ubatshele la ngiyakhiya Sunday kukwami la. Siye esontweni siye enkonzweni Sunday. Ongafuni uzama la ngaphandle akathi nokudla. Nayizwa. Kumele ibe lapho ngoba abantu bazoqala nokuthi bakuhlonipha ungavu so December khona bazomvakashela la mele kugcwale baba bazalwane mele kugcwale ungavakashi ugogo uphuma eKholoni uphuma eNatal uphuma kuFika awusezo zo hayi ngiyivakashi excuse njalo ozoyitshela umfundisi le uyabatshela mabakusatshela efonini uthi nize neimpahla zesondo uzohlala how many weeks leyo 5 weeks ozoyihlala siye enkonzweni. Amen. Nayizwa mele ningayitshintshi ngoba siyazi sizelani sithina uJesu usilayele izwi la yalasilayela ukuthi ningayeki ukuhlanganyela. Sese nombuzo wena uthini ngoJesu uJesu ngubani umbuzo oqala umbuzo obisithu ukuthi wena ngabe inkolo yakho noma uyibolekile. Ingabe inkolo yakho uthe mina umfundisi wami athi uthe ingabe uthi mina umfundisi wami orubaba uzibani bani uthe uJesu wena uthini. Ingabe leyo nkolo yakho na lento engishilo into eyishoyo ngoJesu ichintsha impilo yakho. Into ecabangayo ngayo izotshintsha lewe uphila ngakhona because if uJesu inkosi nomsindisi uzo understand uyinkosi nomsindisi emalini yakho. Ekulaleni kwakho ekudlini kwakho emsebenzini wakho endlini yakho emotweni yakho. You understand? Angeke ukuthi inkosi la lana akasinkosi then akasinkosi at all. So mele sihlale lapho uthi ngabe wena inkolo yakho ibolekile noma eyakho. Eyokuvala ngabe uyamthemba uJesu nesithembiso asinika sona sebandla. Ngoba lento ebalulekile ukuthi sazi ukuthi why siza la every Sunday. Akusi club akusi society. Society bahlala bakugosiphe bayenzile lana siyenzi lokho. La sofunda izwi simamela uNkulunkulu ukuthi uthini. Ungakwatelwa mina. Ungakwateli mina kwatela uNkulunkulu ngoba uyokhulumayo. Amen. Phumela umuntu abile umfundisi wangiyanyisa lo hayi iBhayibheli ikhona into engishilo ngeke eBhayibhelini mele ukuthi ayile ayike eBhayibhelini. Nayizwa but that's why sifuna nibe namaBhayibheli wenu nifunde ningaze esontweni ukungathi uyemola. Bengisithanda mina inkazi zakudala ngoba ubaba bakudala ubabona ngeBhayibheli eligcwele azalifaka phansi kwephaphu ligcwele ubona ukuthi lo baba lo uye enkonzweni. Amafoni asibulele bazalwane. Yithixo Emole. ngoba umuntu uphuma endlini ngathi uyemole kodwa uye bandle mafika noma lana ubheka ifoni uphendula iWhatsApp uyenzani akana ndaba nalento ekhulunywayo. Le bandla leli lakho ayilizwe ayikho into yakhe ibandla nayi uJesu sinike izwi ukuthi akhe ibandla lakhe ayikho enye into asinike yona ayikho into asinike yona. So that's why I appreciate ukuthi sasebenzisa amaphimbo wethu. Ngifuna ukuthi nakusasa uNkulunkulu masekanike istructure school. Ningathi manje sesifuna ipika. Yes, amen. Sesifuna ama mic, sifuna bakuhlale kunje. Amen.
abantu bazi ukuthi inkolo yethu ayinazinto ayinakuphatheka ayikho connected nezinto zokuphathwa zomhlaba. Nayizwa sibambelele kuJesu kuphela. Amen. Ngiyavala. Ngizokhuleka. Zibuza enhlizweni yakho, uJesu ungubani kuwe? Ngoba mawuphuma la, kumele lo mbuzo uphendule. Umbuzo lo ongeke njengoba ngiqalile ecaleni ngathi ikhona imibuzo ongasiphendula yona uzinika ama-option ugcokela i-green shirt, lona umbuzo ongakwazi angeke ukhona ukubalekele life yakho. Amen. Ngoba nasekugcineni mawungalala namhlanje uvuke kusasa ungasekho emhlabeni ungasekho enyameni uyoma phambi kwakhe. And impendulo oyinikile emhlabeni yiyo ezodetermine ukuthi uyapi. Yazwakala? Masikhulekele. Baba, izwi lakho lukuphila empilweni zethu. Sibonge Nkosi ukuthi ngempela asizwa imbono yabantu ngokuthi uJesu ungubani. Izwi lakho usinikile ukuthi sikubone ukuthi uJesu ungubani. uJesu nguye uKristu, indodana kaNkulunkulu. Ayikhenye. Uye kuphela uthatha izono zabantu ayemthini abethele esiphambanweni. Afe. Afakwa angcwatshwe ethuneni kodwa avuke sazi ukuthi unqobile ithuna, usinqobile isono, unqobile ukufa. Uhleli manje esandleni ngasesandleni saNkulunkulu. Uzobuya uJesu azohlulela umhlaba, ahlulela abaphilayo nabafile. Siyacela Nkosi ukuthi sitholakale kulabo abaphilayo. Sitholakale kulabo abazothola imkhomelo yabo ngoba simphilele lo Jesu lo. uJesu ngowethu. uJesu nguye lona wathi uPetro noma mbuzo ukuthi nawo Nkosi thina sidele konke sakulandela. Wathi uJesu embusweni kaBaba ngizothola okuningi. Siyacela Nkosi ukuthi usinike lelo themba. Sakhuleka Nkosi, khulekela leli bandla leli ukuthi uqinise Nkosi umfundisi, uphakamisa abanye abafundisi kule ndawo, uphakamisa abodikoni, uphakamisa abomama. Sakhuleka Nkosi ukuthi kulabo abancane uphakamisa iyouth, uphakamisa iSunday school Nkosi, kube abantu abazothemba wena. Ngoba izwi lakho liuphila ukuthi abantu bahlale kuleli dwala leli lithi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu. Yakhe ibandla lakho Nkosi kule ndawo. Orange Farm bayisibani Nkosi kule ndawo. Sicela leli bandla libe isibani kulomhlaba, kule community egcwele iThixo. Sicela ukuthi ubaphe isibindi sokuthi izwi leli kaJesu, ivangeli leli balishumayele. Kungabi responsibility kamfundisi kuphela. Kube umunye uye naloyo okwakhe ukuthi abantu mabeza bezwe levangeli lakaJesu ophilisayo. Sicela umusa wakho Nkosi uhambe nathi, ube nathi. Igama lakho saliphakamisa, salitusa. Akekho ofaniswa njengawe. Siyakhuleka. Amen. Amen. Jesu